Pozdrav ljudi, Blade je sti ovdje, nastavljamo tamo gdje smo stali u prošloj epizodi. Stigli smo do 12. sprata i ovdje sad imamo da izaberemo 3 scrolla da bismo ušli u ove 3 sobe. Tako da, ali ove ljubičaste nećemo ako ne moramo, pošto nema vajde uopšte od njih. Da ćemo prvo ovako za battle. Ili sad nju prvo moramo pa tek onda da ove izaberemo. Mislim da prvo moramo to pa tek onda možemo sljedeće. Protiv... okej. Naruta. Onda ćemo to ovako. Igrat ćemo ovako. Hinata protiv Naruta. Da vidimo kako će to da izgleda. Ajde, će on pokrenuti uopšte. Ne. Mislio sam da će da krene. Ajde, ovo, ne. Okej, ovo nisam očekivao. Ovo definitivno, ajde. Ne. Ne. Daj sada spop, gore. Samo što očekivao će da dođe. Fuck, ništa. Ajde bre, sloni više te ruke s normalan. Ne! Ovo nisam očekivao. Definitivno nisam očekivao. Ajde vamo. Šta ovo bi? Neć. I ja, me sad zezno. Dođi vam. Da, to odmah završimo, evo ovdje smo ostali bez malo. Čak, u stvari nismo. Možemo još jednom, ali nećemo. Nema potrebe za tim. Uopšte. Dobro, 7 ninja poena. Dobro, i to je nešto. Čakaj, ovu gore ćemo da stavimo ovo. A ovdje ćemo da stavimo ovo za drvo. Tree climbing. Idemo odmah na to da idemo prvo do ovdje do treasure room, pa tek ćemo onda da pređemo dalje. Idemo. Jao, ponovo sve. Ovo sad je bilo najlakše na početku, sad ću još i ovo da zamrzim. Ajde, okej. Za sad ide dobro, solidno. Dobro. Sve ide po planu. Ne! Još malo nam ostalo. Ajde. Samo da ne bude onako usko. Ovo nisam ni video. Spoiler. Onako usko da ne možem... Ne pojma kad trebam da... A dobro, ajde. Tu smo. Svejedno smo i to odradili. Ratinga, dosta. Kako god 9 poena. I previše. Opet na ova pitanjima, kako Naruto zove Lia? Bushy Brow. Pogođeno. To je prvo pitanje. Which weapon does Temari, the oldest of the seven... Giant... mislim da je Giant Fan. Jeste. Dobro je. Ova kao lepeza ogromna. What's the special Sharinga Magical Curse Mark Wrestle? Mislim da je Magical Sharinga. Jeste. Dobro je. Oh, you answered all the questions correctly. You did pretty well. Good work. Koliko smo samo ninja poena? 8. Pa dobro. Dovoljno. Koliko toliko. Idemo gore. Gdje smo sad? Ja opet. Dobro.
Dokle god nam se ne pojavi još jedan ljubičasti scroll sa oznakama AM, dobre. Sve ovo ostalo može da prođe. Ali to nema šanse. Idemo onda da se pentramo ponovo. Idemo. Boost. Okej, idemo. Dobre. Levo. Opet da se vratimo to. Može. Za sad ide dobro, a svaki put kad kažem da ide dobro, nešto se desi. Dobro, za sad je sve okej. Evo ovdje postaje malo sad desno. Ne. Ovo neću ni da pokušavam. Jel moguće? Nismo se nigdje udarili. Sjajno. Prvi put. Dobro, 12 pojena. To je dobro, to je odlično. Odlično. To smo rešili, sljedeća soba, Willow Room. Ne, opet ćemo ovo. Tree climbing. Ovo će nam sad biti treći put sad da radimo. Idemo, pentraj se gore, samo se nadam da će opet da bude onako kao i u prošle, da se nećemo nigdje udariti i bit će sve dobro, a ako se udarimo nije toliki problem, stići ćemo sve. Ne! Jeb, šta radi, jebem ti. Dobro. Okej, boost. Okej, pa sad ovdje i nema toliko... Koji kreten, šta radi? Ovdje sad i nema toliko prepreka, ali ne mora da znači da ih neće ni biti. Dobro. Okej, solidno. Desno, neću. Evo ga. Uspjeli smo ponovo. Sad 13. Okej. Koliko god da nam da, ali ko zna šta je to. Treba skill, pošto... Ja, mislim da možemo bez ovog da ostanemo, to je drugo nešto. Od nam ovo ne vredi, treasure room ne možemo ići, moramo gore. I ja, gledamo. Ne, ja spustio sad. Sljedeće, Riddle Room. Evo to, ja mislim da gore nećemo moći, pošto nemamo ni Byakugan više. Alright, listen up. It's time for a pop. Dobro, idem. Da odgovorim na 3 pitanja. What's Kisame sword, the shark skin able to share? Chakra, mislim da čakra može da skine, to je bilo. What is Kurenai last name? Kurenai. Mislim da je Yuhi. Ovo nije sigurno, ova dva nije. Samo to je. Who is the youngest of the Sand sibling? Mislim da je Kankuro. Ili Gara. Ili ćemo na Kankuro, ne znam, nije. Onda je Gara. To sad ne znam ko je stariji od koga, ko je mlađi. Kao da je to pa bitno. Ali to je bilo pitanje. Mislim da vamo ne možemo. Nemamo više skill, nemamo taj Byakugan. Ali dobro. Toga nema. Vajde, idemo dalje. Ićemo na ovo. A šta beše? Ovo je sivi scroll. To je ili nešto novo ili sam zaboravio. Ali mislim da nije bio pre. Da, dobro. Vidimo. Dole, dole, gore.
dole, dole, gore. To je jedna, druga, dole, gore, trougao desno. Dole, gore, trougao desno. Dole, gore, trougao desno. Krug, desno, dole, gore. Krug, desno, dole, gore. Krug, desno, dole, gore. Koliko ćemo? 8. Dosta. I nema baš mnogo story moda, tako da bit će jako malo. Toga sam se i plašio, ali da... eno tamo. Ali ćemo morati okolo da idemo. Ovo izgleda kao da je namešteno zbog toga. A Clone Room, da. To sam zaboravio. Potpuno. Nije ga bilo dugo, pa sam već počeo da zaboravljam. Dobro, ajde, da otkrijemo ko je pravi, u sredini, real. Levo. Opet levo. U sredini. Okej, ovo je bilo lako. Pa šta sam mislio? 8 poena, još 8 poena. Idemo dalje, Battle Room može. Da imamo protiv koga ćemo sad da se borimo. Opet protiv Naruto. Okej, ali ćemo sad ići ovako. Što ovo sad uvodi? Evo, ovo nisam očekivao da ću vidjeti. Dođi vamo. Ne. Dođi. Evo ti ga. Dođi. Nema gdje da bežiš. Nema. Nemo. Čakra dovoljno. Ne. Ko me nervira s tim. Nećeš. Dođi vamo. Ne. Daj mi čakre. Sad mi ne treba. Sad ćemo da ga rešimo. Samo kad bi dođi radi. Koliko mu malo ostalo. Dobro radi. Sam samo malo brzo, nije bilo ništa specijalno, samo smo dobili tu ninja poene. Ovo je bila obična borba, nije bilo ništa vezano za story mod. This must be the summoning seal. We finally found it. Well, I'm gonna unseal it. What? What's this? It's white as snow. This is not ordinary mist. It contains strange chakra. Where are we? Is this Genjutsu? Wait a minute. There's someone over there. Will you accept this? Is this a good luck charm? Is this for us? Yes. You've been looking out for me, right? So this is a gift from me. Princess. Sorry, it's not much, is it? I wanted to give you something nicer, but
I thought it'd be better if I made something myself. Oh, no. Nothing could be nicer than this. I'm relieved. Please, will you cherish it? Oh, of course. Thank you very much, Princess. Princess, you're so kind. Oh, darling, here, look inside. Inside? Is this a letter? Thank you for always caring for me. See, the princess cares about us so much. Princess. I thought something bad was about to happen. Looks like I was wrong. I kinda like this. I guess we're back to where we were before. So, what was that scene we just saw? Dunno. It may be a trap Princess Dusk has set. Trap? Well, trap or not, we can't just stay here. Let's keep moving, okay? Sure, of course. 99 sprat. That quake was. The seal must be peeled off. A sve mi se čini da je ona devojka koju smo vidjeli ova pod maskom. I can't let them go any farther. Illusions. Make them afraid. All right, let's go and rip off the seals. Wait. Shino! Wait, hold on. Hinata, is he the real deal? It appears to be the real Shino. Whew, that's a relief. Shino, why are you here? I saw you entering the castle, so I followed you. Followed us? You mean you've been following us the whole time? Yes. What? You might have showed up earlier, you know? Oh, for that little ruckus? I didn't think you'd need my help, so I held back. Huh? But I'll jump in from here on, because the miasma is getting thicker and thicker. I don't know what you're talking about, but you're on board now, right? Yes. What a weird guy. But he comes in handy in a fight. Okay, Shino, better late than never. I Shino nam se priključio u ekipu. I ja, gle, ovdje ima stvarno mnogo. Ali ako je ono stvarno što smo vidjeli 99. sprat gdje je ona bila devojka sa maskom, a mi smo na 16. imamo dug put. Samo da vidim, čekaj, items, status, ovo je lider, kako biše da ih stavim? Ovo da ih vidim samo ability, skill, dobro. Sad sam to malo zaboravio. Ne pojma šta sam uradio, vjerojatno. Ok, to još uvijek sad nemam pojma kako da... Ok ljudi, ovdje ću ostanem. Ako vas vidio video, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se.